Image PAODAM yengbi khwai kibukpu Uttam Kumar Nawan ahanbada tramlok sabulina khurumjari ngasigi marube PAODA haukiba pung kunmari da Manipur da COVID-19 nauna positive oiba mioi kunthra humdoi thengnakre Rural Development and Panchayati Raj makhada leiba development schemes sing implement tawba yanabagi matangda RD and PR Minister TS Biswajit chair loguna review meeting pangthokre Lukhosai Jauge case reinvestigation amadi retrial tawinaba demand tawna sit-in protest sathakre loinana leibak asigi state tarada avian influenza sandorukle hojik mapungeba pau lobidasi Manipur da haukiba pung kunmari asida general population dagi mioi kungitaru Central Armed Police Force dagi mioi taret apunba mioi kunthra humdoi nauna COVID-19 positive oiba thengnare mi sibagi pau leite aduga nabu phabadagi mioi nifu taruk discharge tokiduna state asigi apunba COVID-19 confirmed case masing dising kunipan satruka maudom loi sure mioi chahunga humbu na sikre nabu phakibagi masingna dising kuntret sanipan yakai mathoini aduga active case na mioi Samri ga humdra taret leiduna state asigi apunba naba phabagi sang sada maudra taret dasmik suino tarukta leire ngasi nauna positive oikiba singdu rims maipak pida amamam jenim satara nipan rajmedicity da ahum Davina diagnostics amade kaksing da ani tamero taruk thengnake positive oiraba punamaki lokhorum thokpa medical precautionary measures sing lokhatle haire Manipur lengang na yamna kan covid Laina asidagi ngakthok na kanna honor baso mission praja singna gyan watpagi mami sauna imphal mayol tabu uri masigi matangda Sarin Distel gi producer Panjobam Lanajit Singh na phongdrokpada malem gi oina tamthiraba laina laisat ki saitheng asina sanmitlon mahi masing amadi hiram kayada namthaduna thamliba asida Sarin Distel amadi NR media na lanai paisa puthoktuna Miamda lemna face mask amade awareness kaya piduna ngasi phawa lakjari adubu miam tinma mafam singda SOP ngaktana saliba singasi lengangna miyeng sangbiduna amasung SOP thugaiba sing serak pibirabadi phagani haina phondoke Hojikshi marketplace ta koi miam din ba mafam da kaithen da kari da face mask uptaba social distance ngaktaba hairiba SOP sing je thugai dana toriba se Manipur lengang na mukta miyeng changbi dana masida makoi da koi disaster management ek gi matung na makoi da pibam thokpa gandi du piragadi sujoi shoi dana hairiba miyoi sing asina matung da tawdana bagi makoi da khudam amu oigene haina khanjei aduna tawiriba sing na su makha tarakpadadi hairiba asigumlaba tamthiba lena laisati mutatpada Ekoi goiba thogdang lei habda ningjang bidana tobiganu matam punamakta SOP ngakpiu COVID-19 license manungda Council of Higher Secondary Education Manipur lauba English aniga subna tara kunga mathoigi parikha matokra pangthokani haibasida principal singi oiba khana nebagi mifam amangasi Johnson Higher Secondary School da pangthokre Korsem sinra pangthokiba term to the examination pangthok pamlabasu matam sang like tamdana like laba Matokramna Parikha Thagani Matam Kharat Larik Tamba Yaribra online the Toba classes in a Yagador Hibagi Matanga Institute Singi was asking the Hakteng Nawari Sanaba Adu Kana Kiba Natana Parikha Pangtoka Riba Asida face masks Upa social distancing Tamba sanitizer Sinava Amadi Ising Marankaina Tamagi Wahamsu Kanaki I have 2032 center allocation identification. Aduga kariguma pandemic na lesson tarakana normalcy plakantadi alba anegi center machine dum organi if not natragadi akona 202 center say maybe they are in the college, maybe they are in the high schools, higher secondary 188 katani when you put kata aleng kalagasu aduga lemhuri abudi akona verified to nearby institute, maybe high schools, maybe college. Adu they do that. Government na, government the hajagani, department is hajagani both school education and higher education. Adu give matam do my institute to matam say land to win adu plan for Rural Development and Panchayati Raj Gimakhada Leba Development Scheme Sing
implement tawba yanabagi matangda review meeting ama RD and PR Minister Thongam Biswajit chair lodana pangthokre News Secretary Imphal Laiba Minister Biswajit ki office chamber ki conference hall pangthokiba thoramduda maru aina Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana National Rural Livelihood Mission amade Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin asi state asida nithijana implement tawba ngamnaba focus tawki mifamduda RDNPR Commissioner Nidhi Kesarwani na scheme sing implement tawagi progress ki matangda miyam da khangan ke from the district commissioner sing district program coordinator sing RDNPR ki official sing su saruk yakhe Women Football Academy Wafa Kaksing na Manipur lenga ke Youth Affairs and Sports Yas Loisang ki director P Folen Maitei bu okpagi throma mangase Kaksing Phuspat Laikai da pangthokre Women Football Academy Wafa Kaksing ki president Yamem Saitagi yum da pangthokhiba throm aduda P Folen Maitei director Youth Affairs and Sports na athoiba mithung Yamem Satya president Women Football Academy Kaksing throm mapu amasung S Maniratan Hana Indian Football ki coach oiramba amade Lifetime Achievement Awardee School Games Federation of India na akhanaba mithung oina saruk yakhe athoiba mithung oikiba P Folen Maitei director Youth Affairs and Sports na nupi masa sanoi singbu pung thawal hai India ki hojik oiriba nupi ki football ki lamjel asidade Manipur ki nupi singna mapung oina khudum chansilibani maram masina aikhoi ki hawlaliba nupi sanoi sing thaksi khasi naina aikhoi na pamliba pandam adu phangdaba yade khanna akhang kanba amaga loinana honorabadi soidana mai pakpa ngamgani international player ama oiba haiba adu soidana ngamgani saraba khak natana aikhoina mahi masengi lamdasu ningthina tamba mathau tai haina mahagna phondoki aduga nupa da nupi ke khabdi nupi di yamna laina nuigi ke no international standard yo yam laina yo ke no toy International standard ku yow raga de akhoi ki sarkar gi taraf ta gi su meritorious sports person gi recruitment le government gi adana dum thabak khang cha dum phanga to ni ada hojik like su atum tam da biya de like su high sarkar gi thabak to wahai se BA metric adu essential qualification na dum lakani ko atana ball su hei tabiya de ada ball tamna like su tamu da noi gi amagi tamo ta apai lambi tanara ga zame ang tanara ga apai lambi dum sinna na gi kai tang na gi tamo ka leiri ngasi Manipur ki drug victims singna lukhosai zogi case asibu amuk khana re-investigation amadi retrial tawin ba demand torduna sit-in protest sathakre ngasi Sagorwang Bazar community hall up pangthokhiba sit-in protest aduda drug victim ohuraba singna phongdokhibada Manipur da normal kangdana rehabilitation center sing nupa gi danatana nupi gi su ka hena hengalakpa maramna Manipur se drug line phangle haibagi lengdraba khudam amani maram masina lengakna drug ki maramda senari basing matik sawa serak bihaning bagi apama hongdokpaga loinana masamaki kadagi phangkhiba yamna drug pu mara laite haina thadokhiba lokhosoi jabu amuk hanna re-investigation tawinaba chief minister da appeal tawrukpada natana chief minister gi war on drugs su mayek senghanduna khunai asibu kalhounaba puning singsilakli ngasigi sit-in protest adu lorba matung Sagorwang dagi hauduna pangai haingang phauduna laklaga Imphal phawba karyalayam su satki drug karbar tawba natragana drug karbar tawba da chenaba miyoi singsa lengakna chap chaba dandi pihaninge natragadi masamaki room dagi masamaki quarter dagi yama drug kaloina na pharaga mara laitena lukosai jau thadokre sise sumai sum thadoki taradi laibak thiningai or che akhoi yam thina laibak thiningai or aduga makha tarakpada masigi phangada phalse afaba kemta la oina khanje habadi Manipur da drug ki victim masing hengalakpana tana atopa afaba amta pur oina khanje aduna Honorable Chief Minister na war on drugs se Manipur da mayek yam thina senghan janinge aduga drug kabar tawa amadi drug kabar tawa da mari le na ba chena ba sing loina mak matik chaba dandi pihan janinge aduga lenga ki ahogi mayam gi mihut oina su khalan janingde Amromda Sarsampur district ki joint apex body singna NDNPS court trial sahi ani makhairom chathrak matungda mara laite haiduna mamang sahi December tang 3 thadokraba hanagi ADC Sandel gi chairman
लुखोसोई जौगी केस पु अमुक हन्ना हाई कोर्ट अपील तौननबा पॉलिटिकल पार्टी खरना स्पॉन्सर तौरगा एजिटेशन धरना सिंह तौदुना गवर्नमेंट प्रेशर पीरिबा असे गवर्नमेंट असेगी मसक थेनबा होनबा थौंगनी केस असिबु अमुक हन्ना अपील तौगिनबा गवर्नमेंट प्रेशर पीबा असिना तुंगदा जुडिशियरी गा लेजिस्लेचर गा अनिगी मरक्ता कंफ्लिक्ट कया अमा लाकनी मरम असिना चुरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट जॉइंट एपेक्स सिविल बॉडी सिंगी माइकैदगी लुखोसोई जौगी केस असे कोर्ट अपील अमुक हन्ना तौविदनबा गवर्नमेंट रिक्वेस्ट तौरी हाइना जॉइंट एपेक्स बॉडी सिंगी प्रेसिडेंट सिंगना साही तौदुन थादरोपा चेरोलम हाइरी मणिपुर सोसाइटी फॉर स्किल डेवलपमेंट ना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की मखादा केवी फिलांथ्रोफी इम्फाल रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग आरपीएल की फैसिलिटेटर ओइना नुमित हुमनी की फी मसू संबगी ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा ngasiदगी कक्सिंग मोराथेम लेकाई दा कका फाउंडेशन कक्सिंग न सिंदुना होदोखरे ट्रेनिंग प्रोग्राम असिदा मियोय कुंथ्रा माथोय सरुक यारी ट्रेनिंग असिगी ट्रेनी सिंह लुपा संगा की TADA मसा मसा के अकाउंट दा संगलगनी लोइनना सही अनि फावबगी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम असिगी मखादा यावरगनी अमदे करिगुंबा ट्रेनिंग असि फंगलबा मियोय सिंगना मखाताना थबक असि सिनफम अमा ओइना तौनिंगलबदी अपाम्बा तौनिंगबगी अपाम्बा लेरबदी मुद्रा की मखादा लुपा लिसिंग यांखै फावबगी क्रेडिट लिंक की खुदोंग चाबसु फंगनी लोइनना मखाताना कका फाउंडेशन कक्सिंगना इनिशिएटिव लोरगा डिस्ट्रिक्ट असिदा तोंगान तोंगान हिरम सिंगदा इंटरेस्ट लेबा सिमी सिंग खुदिंगदा ट्रेनिंग फंगननबा पांडम थमली हाइनसु कका फाउंडेशन कक्सिंग की फाउंडर कम प्रेसिडेंट एम इंद्र कुमारना फोंगरोकले लेबाग असिगी स्टेट तरादा एवियन इन्फ्लुएंजा AI संद्रोकले हाइबा कंफर्म तौरे राजस्थान की टोंक करावली भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट सिंह अमसुंग गुजरात की सूरत वलसाड अमसुंग बडोदरा डिस्ट्रिक्ट सिंह क्वाक लमलकी उसेक क्या सिरे उत्तराखंड के कोटद्वार अमदी देहरादून डिस्ट्रिक्ट सिंह दसु क्वाक सिबगी पाव कंफर्म ओइरे दिल्ली दसु क्वाक अमदी गानु मैम सिरे मुंबई थाने दीपोली बिट दसु क्वाक मैम सिरे हाइरी लाइना असि संद्रोक्तनबा हरियाणा दा लाइना असिना नारो सेक सिंह फुमजिनबगी थबक कन सथरी स्टेट सिंह दा एवियन इन्फ्लुएंजा की मतंगदा मियाम द भाप तहानबा अवेयरनेस प्रोग्राम लखनवा सेंटर न खगनख्रे मखाताना इसिंग लेफम सिंह उसेक वया की पुनफम अमदि सक्ताफम सिंह पोल्ट्री फार्म सिंह सिंगबसु यंगसिनबसु स्टेट अमदि यूनियन टेरिटरी सिंह द खगनख्रे सिरिबो सिक सिंह की मसादु मफम चाबद फुमजिनबसु खगनख्रे हाइरी लैना से मीद लौंतनबा अकन सेक्शन थरांग लखनवा अथॉरिटी का मरी लेनब सिंह द अकन पुटाक पिख्रे हाइरे इंडिया कोविड-19 के एक्टिव केस की मसिंग नोमोनोबी हंथरकली हौखिबुं कुनमरीदा केस मसिंग लिसिंग 4,338 लाखी सिबगी सांगसु हंथरकली इंडिया एक्टिव केस लाख अनिगा लिसिंग कुनिथोय समागा कुनगा तरुक लैरि हाइरी लाख तरा लिसिंग मौदानी थोय चामपन सुबना मापन्ना लैना असिदगी फख्रे मसी साद पाबदा मौदा तरुका दशमिक निफुगो हुमदोइनी केरला मियोय लिसिंग मरीगा चात्रुक यांखै मापन फखी महाराष्ट्र मी लिसिंग अनिगा चहुम सुमना अनि अमदी छत्तीसगढ़ मियोय चमापनगा हुमपुगनि थोय फखी हौखिबा पुंग कुमरी असिदा मियोय चामगा हुमफा थोयना सिखी हाइरे सानबगी पाउदा हौजिक हौजिक गोवाद सथरिबा हेरो इंडियन सुपर लीग की ngarang सानिखिबा यांखै मरी सुबा मैचता केरला ब्लास्टर्स FC ना जमशेदपुर FC बु अहुम अनिदा माइथिबा पिख्रे ngasi यांखै मगा सुबा मैच फटोडा स्टेडियम दा ATK मोहन बगान गा मुंबई सिटी FC गा सानबा हौख्रे हयेंग जनवरी 32 दा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC गा बेंगलुरु FC गा यांखै गा तरुक सुबा मैच सानगनी हौजिक फावदा पॉइंट टेबल दा मुंबई सिटी FC ना मैच मापन सानबदा तरेत थोइरगा पॉइंट कुनिथोय फंगदोना ख्वाइगिदगी मकोकता लैरी ATK मोहन बगाना मैच मापन सानबदा तरुक थोइरगा पॉइंट कुन फंगदोना अनिसुबदा लैरी हैदराबाद FC ना मैच तरा सानबदा मरी थोइरगा पॉइंट 35 फंगदोना अहुम सुबदा लैरी हौजिक अरोइबदा मरोइ पाहम पिजरी हौखिबा पुंग कुनमरीदा मणिपुर कोविड-19 नौना पॉजिटिव ओइबा मियोय 39 थेंगनख्रे रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मखाद लेबा डेवलपमेंट स्कीम सिंग इंप्लीमेंट तौबा यानबगी मतंगदा RD&PR मिनिस्टर TS बिश्वजित चेयर लोगना रिव्यू मीटिंग पांथोक्रे लुखोसोई जौगे केस री-इन्वेस्टिगेशन अमदी रिट्रायल तौबिनबा डिमांड तौदुना सिट इन प्रोटेस्ट चथख्रे
loinana leibak asigi state tara da avian influenza sandorukmi ngasigi di podam sandok chaba matang se lojide miambu amukhanna khurumjari